Abusia mama wakwaba emfa embra attention TV so mamenka will say watch your name on Facebook now subscribe mame like comment na so share mame name your notification bar so if mame be the first to get our videos you could be so our Facebook and so why attention TV just me pacho also follow like comment and also share be the first to get the videos by pressing on the notification bell and so if mame Abusia say in some koso Ghana memu ha say any beef bia alert wo social media so a ni na Adwenepahene ene Bigscout na ni na kamia kwese Adwenpa akaware na woni na yenim say woni na woye nafo na ye bi enim ne ba ya say na kamia kwese obi aba social media so na ojabe ne yonko na wesu ejabe ne yonko ene Adwenpa di video bia beto abontia ono so ne yire abekase bia woche ma kire say kamia kwese wodi nseni ba abontia woche mu say ne yire kra any passport anaso oni green card ewo obi manso ene ne yire na kasankasa aba abontia be kire mu say ono na wofo kra ana de ne ba abrochima mu nti enye ono Adwenpa eye ni kunu ana de ne ba abrochima no ono kwa wona pepes ene ne bibia deda omo kasa abebe beko ne akotie won e de aba na so ansa na no mamenka wo say University Foundation ana asomas na medijimedi ebesom na mesoso maka bi eti komo nipa baako endi nkomo enkomo no wo de ba na meso maka bi ba ebe wi akire no wo betina social media so bo voice audio at the corona for 2 years now wo fi say guys no boys no ba benya na prempe friends tirimu kabi ni ade they are still my friends na wo busa wo say edie benti na boys no omunyina atwa wagya wo busa wo say edie benti na Peter enkasa wo ho Martin enkasa wo ho even Stuttgart awotie awowo ne mframa ene akyereben empete nyina enkasa wo e wo Stuttgart empete kuro a wote so wo ye ni papa ekuro a wote so empete wo nyina nkasa wo ho me obasa broken a metie a empanimfo enkwada emrewafo obi ahumi a oh nana because me suban pa a mediti crewment no empanimfo nyina esalutumi Stuttgart wokra na awotie no empanimfo ene enimdifo emrewafo ne kokorafo wo kromo nyina no omutu chedi mame sa wono obi ba ekodi agorokora wo Stuttgart wadan for Eric wonen betwa video ade akye na Eric papa efre no se Eric sa brand na wonen koye video no mempese ubesi ni fie biem Stuttgart wona wati no Facebook so menya Richard Menu mechiao Facebook no betena so a waye no ho memasemo emna hit keke me de man one shot yes wa ba be wro no ho ba hwe be ma abasa bi no wonder say mre bi etwa mu woni wadanfo saatamu aba foforo na woni krata woni wadanfo kwa akopɛ me de sa story ne beba ene wo yem be hyew ni ase no a wa ba be Facebook so be ma abasa bi motia Only Eric ekotwa video si pe ana Eric papa friend no say mempese one sa brantie we ebe nanti bim mempese one sa brantie we ebe kasa bim mempese obekọ sa brantie we fie edi ebentia usuban bone wode ti kurumu wo obe sorry a ana ye friend say enkofo etete maso enkofo etete nkofo nchen wura fi se o send me audio emra na o pese beki ede na address ekoto baabi na o so no sabi wa address no so no o mane kwada baabi se na be ya se beki awuwie a aban no beje dan ede ama beki na wo no wo de wo dan no ama han na wo tu akwa tena beki wo wura fi se wo voice no ha
We rev of voice no ha. We rev of voice no ha. And penny voice say wo pe aboa no action na wanya na wo se no ho bon. Esa say ekuro a wo tim Pemuka or say Charlie play the audio. Pemuka was a game na yeah bon. Yeah bon technical. We akwa say your friend say Real Madrid any kotoko eba bebo match. So Real Madrid anye careful one here kotoko beat match no. It me Real Madrid. I no your friend say Bichim FC. Bichim FC. It say manya careful it technical na sa last audio na wo ha ne de sa no de last hour enu de menya ejai tuma enu me keep baby am de atoto ne baby e da no menya jai tuma IGP ye be force IGP ama IGP akoyanfo ye be force IGP bi obebe bia ye be force no ama na akoyanfo hwe Unim nipa wo di ni ho agro no. Enye fom. Mame. Mate se yese obi akotena ase live video be 6 hours to 7 hours. Hey. 7 hours. Let's Adwenepahene we hu ya pa o. We record o. 7 hours. Record straight. Record. Hey. Now to me kotena ase video fa Adwenepahene. Ene na yere ho. Me who be the one that matna Facebook I live video for 7 good. Yes, but mini bi. Mo say nipa no fa pressure through. And on kwan pressure through so fa bodam through e ka ho. I will share. Mo share video no. O fa pressure through. Ono no pressure through na no odin. And now say adwenbone e wo nipa sa nipa ne tirimu ntino da bia wo nkoso abrabom. Oh. You will have nipa ya dofofo. Followers. Me Adwenepahene no. Mo say me no. Me mama nipa na homa. Oh to on twetwe. Me twe ahoma na ne esia. Oh, yes be 6 hours to 7 hours. Wow. Obi a me kura me ma da adwodwo me ho no. Na onipa na di makosi wo ene me yere ene me ma. Ah. Wow, 7 hours. What you say? Yes 7 hours o. Abusia. We normal. Ah na the Tvgh kura no wo mutimi so 7 hours. Tvgh. That means Adwenepahene hu nya. Mu se hwe ewiase ho. Se obi na se munye de bia no. De bia na ne kasa ye tententen. 7 hours. And obi a se bi wa mobra no. De bia no na mo no kire we medan o. We ye me shoe. We me say. What you say? Enti se obi anya hu me a monto mo bo ase. Ah, monto mo bo ase. Time no ebeso. What you say? Obi nya hu me a me no say manfo ye wa Adwenepahene. Na wo mo kama kuma to mo ye. Hey, the whole social media. When the betima stand there Adwenepahene. To me stand me o. Hello. Hwe nipa no wa bodam. Se no se hwe enche obewro no ho. The betima stand there. Me see a da kura salute. Se enche obewro no ho. Dinta me kasa say wa bodam. And at this time me nya bodam fo nye dey. Enkasa. Me na me de me ho. E na me se me ne wo nante biem. Me na me de me ho na me se me ne wo nkobi. Abusua. Mate se amanfo bobo audio su bi. Me kire nse bi mo akire mo ha. Audio su bi amanfo bobo se me yere voice ma me kona me mpacho. Me yere voice no. Audio no e be 3 years. 3-4 years cry the enie. So ati asenti mun kan chese nipa kro no say adenti na onfa new audio ema. Onfa new audio nya de emra. Ena me se me ka se me ba abonten a mun kan chese ba bia ne ma me gina. Se wo se me se odidi mba party mu. Edidi ma busu afo atem. Ti se me nya ma abonten o. O papa ne ma. Eti se me ba abonten a. Me ba abonten a. Odi kan ma etwe de fo nche be didi. Me ma me a onye ne ba bi ko atem. 2. Osama boy bi to Dubai. Ebe didi atem. Wosan eyede e ma agrada ebe didi atem. Wosan ma boy bi sabato. Eso ayede ebe didi atem. On say we nyina ekoso no. Mo na asemba na me so camera. No ma ba be Adwenepahene jai no. Wo de mehwe. So obi ba frame a. Wo san pa kro frame a me do picture ba to adi watem. Down. Oba na one nam na. Why is apostle no? Oba na one nam na wig kura wo sha me do nyame sa ebusa. Muni ba bia the way ahoye no sisi no. Ye ko Ghana no me kire mo de kakra. Ye flew plane no e was Stuttgart airport. Ade abrante we kire ne say wona wonam na ye hu ne ye boatin. E ne ya. Opeso no nam a ono nkwa ne de ne bo ne tini. Muntie me kire semim kakra bi a kire mo a. We me nyanso cameraman no. But there is time for everything. So cameraman na
muni na muni me obetwane your fruit plane no eh de ye beko Stuttgart airport I say COVID test or no kwanam sa adwempo no ni tirim no or tested positive and not tested mumu sa credit card na work say common I didn't tell one pompo jibi da bi da me ba mpacho ma me ba credit card I didn't tell on yibi etim abusia me nkasai enti ekoduru Amsterdam no na yesa fruit plane a ekọ Ghana ho na amanfo san ka say Adwenepahene nti ohun sa ade no na esan ye ne ya enti na wamuna na obi a wo no waba me krom a wo so wo ye video recorded akoto YouTube won kwa na wo pay views e wo YouTube video na wo ye na me call live a onebu afu ade nti a ade na me call live na se me call live no edika kwa akoto ho eja wo no wo aba me krom no ti sa no ma we se nyina me hu sa no ma we nyina ena me yese da bi nipa boni we se de me ntumi ene nya de ena TV ena o keka se yese wo se me se ayi wa franco stone boy ho munti haye stone boy wonye obia o stone boy nye obia se wo se me ni wachi wa franco stone boy hwe abusa de chen se me tika mu kra me kosunya na me bom pa se nyango ponye de enfa me kodu sunyan me ko ese me ko sidan me ko ese me ko sidan na me yire na me ma I feel proud. Me kwa no bia hu me Ghana. Say me yede me koye ajapade. Ajapade me kokoye no. Ma me nchiro de etia. De etia nipa na ni pro abusha for me clear wa ha no. Eye say one ne ko Ghana. Obo hu Addai kakra bi Adwenepahene. Esi. Efiri honom no na ani bre no esate ye. Oko bubusa say Ghana na okoye na Adwenepahene show ne dan na ne dia wa he. Ne dan ya wosi ye no. Ewa hen ne dia na ewa hen pa hi de ne dia kire sa na ono so dia ewa hen ti ni na ani bre mu ma ne hamo ani bre ni na no no eni se Addai na okohu sa Adwenepahene si no wo ya ye there because no oni bi me da eye me nua ba the brosco tos 1 ma me gaganya ko po wonye de wonhira yese oyi oba na wa yese ti bonko so no yese wo so ato dan e wo Canada na why na ato dan wo Canada obejai dan ho abetena Germany sa ban pedan ma ebusiafo ye didi matem to me why na ato dan e wo Canada wo de we kra ye just you ti mu hu say Adwenepahene start say me ba abonte a abrante no obedwane why na ato dan wo Canada obejai sa dan no abetena Germany ono nase fie Ebusia Adwenepahene ene ne yire insensem omuso bone omde abeto abonte se kam ya koye se oye madam fo na me ware a wo de muani enjima me no nim se ye ware dia sa boys sa you know we are cruising we are going here no entini enya adwuma aha ana ne ye de dwuma de ni na ebisi madase bakra